16. Mına emizip atak. Uydu karma alıp baykelerim. O zapravka sonun ya. Uy joş ekene. Uy don kabar. Uy joş ekene ya. Gölden? Mana baykem gölden geliptir. Siz emne alıp atasız? Gölden karak olacak. Normal uy bakkan işler yok. 10 litre, 15 litre uydum bergen mına sokulukta. Mına sokulukta 20 litre süt beretken. Oyakta oçret koy emiskenge. Demişseniz hazır kaptırdım. Daha harcana ekimci bulsam. Mına gördüğünüzler uy öte joş. Uy kança eken? 187, 500 aldım. Aldınız mı? Maşallah. Garanti. Garanti dedi. Siz bu jaka beymir aldı. Emistir atasız. Emis rotam, bölge geçecektim. Ova. İlgili kanda bayke. Buyurusu ne? Don kabar. Don kavardı, betleri yerdi, katmayı, bağların poştayıp ulaçay. Bu oldu mına. Ondan beri görüyoruz. Mına ki. Baykem mujik eken. Gitti kanda. Mına muzoğulları. Suratat muzoğulарды nege ajiratıp satat. Emiz керек enesine depçi. Эми o çүйde şunday tuğulganda ele satat. Anan süt beret özlörü çakalap. Şunday süt beret toğandar. Mınaki satıp yet. Enesinden ajiratıp eletçi. Mo eki koçko. Mına şunday muzoğlardan tartıp süt. Bayke kandayız bayke? Kança eken bul muzoğ? 55 lira oldu. Erkek mi? Erkek limuzin para. Limuzin parada. Attayla javalap koyuyorsunuz ka? Şu üstünde. O to'ra qilasiz. Qanchaga soda bo'ldi? Berib edingiz. 45 48. 45-48. Rahmat, sodanızı bersin bayke. Manaki assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpy mal chorva ko'rarmandari, salamatsizlarmi? Bunday yosh muzolar o'ta ko'p ekan bugun. 22 fevral 2026-yil. Kanalды қолдап, бірден лайк басып көріп тұрыңыздар. Біз сіздерге көргізіп береміз. Бүгін жексенбі аябай чоң базар болады. Соқұлықтабыз біз. Чүй облысы. Мұндай қозылу қойлардан тартып көрсеттік. Каналға келіп көріңіздер. Мына мұндай музолардан тартабыз эми. Байке, қашқа қанша жүрек қашқа? Басы. Айтты сөзді қаласыншы. Сіз қанша сұрап атады? Ургачыбы? 35 мың сұрап атады екен мына. Қанша күндік эми? 7 күн. Bir жұма oldu da. Qancha ekan bu muzo? Bazını aytib qo'y. 40 ming. Erkek mi? Erkek 40 ming qarachi. 40 ming urg'ach ekan mana. Nomering aytib qo'y. Izmir. Tamashalada. Qancha ekan bu bayke? 45. Erkek mi? Erkek 45 ming ekan mana to'g'anda. Ko'ringizlar. Mana muzolar. Ayoy ko'p ekan. Kimniki ekan? Bayke kimniki? Qanchadan bo'ladi muzolar? Nomer aytasizmi onlayn? 50'den. Quruq 50'den. Erkek urg'ach qanday bular? Urg'achi 35'den. Urg'achi olsa 35. Urg'achi olsa 35, erkeklar 50'den. Yo, tanda alır. Tanda alırsın. Nomer aytib qo'ymaysizmi? Nomer Boş çok taşı. Qo'yingiz. Seriyozno aytdim. Telefonu ayta olmayman deb o'yla qo'ysangiz. Da oshdan alam deganlar ko'p bo'lib o'tadi-da. Onlayn so'rab qo'yishdi. Boshqa barat. Siz aytib qo'ysangiz emki jumadachi. Bundan 2 reys qilatmiz. Mayli. Ketdik qana. Biz bekir reklama qilamiz. Mana ki baykem olib kiryapti. Qana kirgizingiz. Tartmayla qo'ying. Yo'q, siz demas, muzo tartabsiz, bozorda olmay qiziqsiz-ku. Muzoni tartamiz. Tartabsiz, liboyin tartabsiz bozorda. Mana qanchadan ekan bayke? 48? 48. Erkek mo'chi? Bu urg'achi bilgiski paroda. Belgish qancha? 55 lira. 55. Bugun o'ta ko'p ekan-ku. To'g'anda qaysi birini tartishtirib bersin? Mana. Qanchaga ketdi shul? 67 erkek ekan. 67 ga ketibdi mana. Ortlarida jon. Mo'lar qanchadan ekan? Ya. 40 olsa beremiz. 40 bo'lsa berasiz. Erkek ekan. Semental ekan, ha? Mana. Tuğanlar mına alıp ket otağı bayken. Görevçi kızıl noktani. Bayke. Aldınız mı? Kança? 66. Mına emiz odak. Uydu karma alıp baykelerim. O zapravka sonunu ya. Uy joş ekene. Uy don kabar. Uy joş ekene ya. Gölden?
Mana baykem gölden geliptir. Siz emne alıp atasız? Gölde karakol olacak. Normal uyup bakkan işler yok. 10 litre, 15 litre uydum berge mına sokmakta 20 litre. Mına sokulukta 20 litr süt beretken. Bayakta oçret ko emiskenge. Amin. Bir uyga 5-6 demişseniz hazır kaptırdım. He? Daha harcanan ikinci kusağım. Mına gördüңүздөр uy öte жош. Uy kança eken? 187, 500 aldım. Aldınız mı? Maşallah. Garantiya. Garantiya dedi. Siz bu jaka beymir aldı. Emistire atasız. Emis rotam, bölge geçecektim. Ova. İlgilik anda bayke. Buyurusu ne? Donka var. Donka vardı, böyle betleri verdi, atmayı, balların Oh. arasında, bağların koştayıp durulaçay. Bu oldu mına. Bundan beri görüyoruz. Mına ki. Baykem mujik eken. Gettik anda. Mına. Donka var degen. Mına. Kandaysiz bayke? Gölden geldingizler. Bugün gölden köp geliptir. No koy bazarda tartıp atam. Göldük taykeler köp geldi, taykeler. Moğollaylarga öteyleyim. Mına yemiz atat. Tuğanlar bayağı gölge gepinde jelin boşatıp atat. Sonunu alttır bro. 187 mingge dedi mi? Şunday alttır. Moğollar kimdik eken? Çoğuraktar. Benki? Bazı pürüş kıyın mı ya? Tartış emes, bazı pürüş kıyın. Ya kandayız Tuğan? Kançadan bolup atat bağlar? 50'den 60'tan 55-60 erkekler eken ha? Ha, жақсы. Ana, ayke öt köterli. Kançadan uşular? Oy. Bağısı. Aldınız mı? Kançaga? 44? 44 kalıptı bunaki. Moş eken bırak buna. Urgaçı gene. 44 kalıp. Kaç yivitin kança? 31. 31? Urgaçı mı? 31. Düşberi mi değil? Жақсы. Ömerim 0500. Ha, ayt, to'xta. O'tganda da aytgansizmi? Saptın lan? Ha, ayt. 0500. 0500 045. 045 110. Dağı barmı? Qayaqta? Uyda bar ekan, çalıp ko'ringizlar. Urgaç. Donka bar degan. Ha, mo kimniki ekan? Rahmat, davay. İyilik. Aha. Qanchadan ekan? Ha. Tarif. Ekan bular, qandaysiz? Belgi ishlarmi? Qanchadan? Bağlarını aytmaysizmi bayke? 110 erkekler mi? 150 urgaçılar. Online satasız mı? Yok. Online satmaydı eken. Bırak jaş gene. Mına. Kana? Artından görsetöylü mü? Belgi yetişkeni. Donka bar degen YouTube kanal. Hatta gelişken bırak online satmay. Online satmaydı eken. Mına bıçak 10 aylık deyt. Şüt. Tokol. Mına. Görüңүздөр. Kimde kim? Alan dese esi turat bu yaktan. Surap göröylük. Kança surap atasızlar? 145 ming eken mına. Arkalarında görüңүздөр. Jaşı kanday? 10 aylık eken mına. İsküstünün asını ne olgan okşaydı ha? Mına. Kimde kim? Uşundaylardan alıp buka kılam degenler bolsa görüңүздөр. Nomerinizi aytasız mı? 0776 29 80 22. Dastavka uyuşturup beresiz mi? Liboy jaka dastavkası bar eken. Çalıp görüңүздөр mына. Birde eken, başı, aldı, arttı mırday. Şular keyin çoң bolot da görünüp turat özü. Qanday bayke? Bu kançadan bolup atat bu muzolar, torpoktor? 65'ten de adam. Erkek burgaçı mı? Erkek adam. Eki öten erkek 65. Kançadan berbediniz? 60'tan beri ver. 60 mingden berilipti mınaki. Sodanızı versin bayke. Bugün el köp, mal köp. Bazı soda kanday? El köp bırak, kança bol böyle. Algan adam çok bulup atat. El köp bırak. El köp. Ova. Makul sodanızı versin. Bu urgaçıların bazını aytıp koymayız mı? Taksır. Bağasın hele. 48'den urgaçılar eken. Mına 48'den. Gettik emesi. Opşi 17 baş. 17 baş. Mına bir tuğandık. Erkekler mi? Erkek vardır. Bardık erkekler. Kança yaşlar bular? 6-7 aylıkta. 6-7 aylık. Özü üstün paradalar eken he? Kançadan surap atasız? 70'ten sıra. 70 mingden erkekler. Nak jayloo ayday turganlar eken de. Tiyakta da var mı? Kançadan berbediniz şulardı? Az baram. 66 ver var. 66 mingden berilbeptir. Online satasız mı? Satarız. Aytıp koyuңuz nomer. 707 0707 56 56 20 31. 20 31 deydi bayke öz. Kana qaysı dağı? Na bu maşına böyle. Maşinada baylanıp turganda bardığı. Kana bayke. Bunda jıl oldu. Mınaki uşular eken. Azıkı nomerge kayırılыңыздар. Erkek torpoktor. Mo urgaçılar kimdik eken? Qanday? Sizdeki.
Денсаулығыңыз жақшыбы, байке? Рахмат. Сода қандай болып жатыр? Жақсы эле. Қаншадан бұлар? 80 сұрап атабыз. 80 мыңдан. Бұлар жаштарычы? Жаштары 7 ай, 8 ай болуп 7 ай, 8 ай, мына 80 мыңдан. Жанақ номер бербей? Жоқ, бұл башқа. Айтыңыз номерді. 500 0500 урғачылар екен мына. 57 66 57 66 20 қанша баш бар урғачылардан? 2 4 6 7 өбі. 8 бар, 100-да 20 ашық бар. 20-дан ашық бар. Ооба, онлайн сатамыз, ооба. Онлайн сатады екен. Байкемен чалыңыздар. Мына ушундайларды алам дегендер көп болуп атат байке. Түшүрүп бересиз бе? Ооба, түшүрүп беребиз. Канчадан бересиз эми ушуларды? Эми берип көрсүң да. Берип көрөт, Негизи базар канча берди? 73-тен берип көрдүм. 73-тен берди, Макул байке, содаңызды берсин. Бу канча таргыл? Ошол, бардыгы. Ушул да сиздики. Болду анда. Чалыңыздар байке. Байкеге чалыңыздар. Канча экен бул байке? 65 bin. 65 миң. Порода экен, Мынакей. Канча айлык? 3 ay. Канчага сода болду бул ургач экен? Арган 57-58 миңге чейин берип атыптыр мына. Содаңызды берсин байке. Кандай? Канча экен ушул? 75 lira. Ургачыбы? Ургач мына уйгулганга тусанын экен. 75 миң сурап атасызбы? Базар канча берди базар? Сода кылды? Сиздики. Макул. Булар канчадан экен? Кандайсыз? 65 миңден экен мына. Эркекпи ургачылар? Мынакей. 68 сұрап. Ургачыбы? Бургачы. 62. Канчага сода болду? 63. 63. Кандай дейсиң? Туура айтпайсыңбы орозанын күнүндө? Жинди. Жинди. Мейли. Чикайды. Ассаламу алейкум. Букалар канчадан букалар? Buqalar 110'dan 95'ten o 2 kaşka. 2 кашка 95'тен. Булар 110дон экен. Чоң экен. Жаштарычы? Yaşlar 1 yaştan ötken. 1 жаштан өткөн, Онлайн сатасызбы? Online satar. Айтып коюңуз номерлер. 0700 707 экен. 90 42 66 мына. Доставка бар деди. 110 миңден экен. Чоң букалар экен. Аткорум кылса болот, жайлоо айдаса болот. Сүйлөшөсүздөр өзүңүздөр. Мына кет. О, бисмилла. Олар кимдики экен булар? Бул таксырдыкыбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байкем? Канчадан буларыңыз? Nari 105'ten. 105 миңден, Канча баш бар? 13 baş. 13 баш, 105 миңден. Жаштары кандай жаштар? 1,5 жаштыктар. Онлайнга айтабызбы номер? Ne 709 0709 18 32 05. 18 32 05, Мынакей, чалыңыздар. Шундай букалар. Ооба бай. Мынакей. Букалар. Канчадан экен? 110 миңден экен. Навестин астына кирдик. Ортодо жүрүш өтө кыйын. 110 дейсизби? Сода болду, сода. Боло элек, Мынакей, караңыздар. Мына колдон келишинче көргөзүп бердик эми туугандар. Саан уйларга өтөлү. Саан уйларга. Моякта да жаш кунажым бар экен. Сокулукта. Байкем да көрүп атат. Бул кимдики экен? Эси жок. Олар да бар экен жакшы. Канчадан булар мына? 145 миңденби? Ургачы бул жаштары кандай? 9 айдан 1 жашка чейин мал кылып атгандар болсо көрүңүздөр. 135ке жалгызды берем дейт мынакей. Келишкен экен. Номерин алып берейин эми. Номер калтырып койбойсуңбу тууган? Номер 0704 22 23 92, Мына. Мына бычок 10 айлык дейт, швиц. Токол. Мына. Көрүңүздөр, кимде ким алам десе эси турат бияктан сурап көрөлү. Канча сурап атасыздар? 145 миң экен мынакей. Арткаларында көрүңүздөр. Жашы кандай? 10 айлык экен мына. Искусственный осеменение болгон окшойт, Мына. Кимде ким ушундайлардан алып бука кылам дегендер болсо көрүңүздөр. Номериңизди айтасызбы? 0776 29 80 22. Доставка уюштуруп бересизби? Любой жака доставкасы бар экен. Чалып көрүңүздөр мына. Бирдей экен, башы, алды, арты, мырзай. Ушулар кийин чоң болот да, көрүнүп турат өзү.